E kaimahi hau ki konei ki mānea ngā tapuai a kupe. Ki tēnei o ngā wāhi, ka kōrero e tātou e pā ana ki tō tātou nei tūpuna a kupe. Ka kōrero anō hoki e pā ana ki ngā atua Māori, me e rā tūmomo mea. Nō reira, hei tīmata, ka tae mai ngā manuhiri ki konei, ka tūtaki i o mātou nei kaimahi, i ngā kaiarahi, ka manaaki ka tiaki i a rātou ki runga i tō rātou nei haerenga. I rungi i tō haerenga, tuatai ake ka haere koe ki ngā whakairo, i whakairongia e o tātou nei tāne no te kāinga. Nō reira, ka akongia koe e pāna ki te orokohanga o te ao, tāne māhuta, tangaroa, tāwhiri mā, te arongoma tāne, e rā atu o ngā atua Māori. Whai muri ake i tērā, ka tīmata koe ki te ako e pāna ki tō tātou nei tūpuna a kupe, tōna taenga mai ki konei ki Aotearoa, me ngā tangata i tau mai ki tōna taha. Whai muri ake aua kōrero, ka tae mai koe ki roto i tō mātou nei whare tapere, ka rongo āwairua a tinana i ngā kōrero mō kupe me tōna taenga mai ki konei, nāna i pakanga ki te whekea muturangi me e rātu momo mea. What do you hope with the borders opening it does for the Kaimahi and this special place? Ko tō mātou hiahia kia tau mai ngā tangata maha, no ngā tōpito katoa o Aotearoa o tā wāhi hoki. Ko tō mātou nei hiahia ki te kite i ngā kura e tai mai ana kia akongia e pāne ki o rātou tūpuna. Ko ngā manuhiri no tā wāhi kia tai mai kia akongia i e tei kōrero e pāna ki te ao Māori. Ko tō mātou hiahia ki te ngā tangata. How excited are you about the borders opening? Kua āhua hari kua hau ki te kite i ngā tangata hau, ki te kite i ngā mata no tā wāhi ki te rongo i o rātou kōrero, engari he āhua āmai hoki a hau, tā te mea he ao anō tērā e haramai ana ki tō mātou nei kuaha. I hā te minui? Ko te mea nui, ko te aroha, ko te tangata, ko te manaaki, te ao. Anything else you want to say? Ai, tēnei te karanga ki ngā tangata katoa, kia tai mai ki konei ki mānea ngā tapuai a kupe.